Çiyayı me berfilikir Spi buye Çiyayı me berfilikir Spi buye Eşte durim Tücümün duri Tüm zivistan Spi buye Eşte durim Tücümün duri Tüm zivistan Spi buye Bahar hatini gündeme Soru zerbun çiyayinme Bahar hatini gündeme Soru zerbun çiyayinme Eşte durim tücümün duri Tüm zivistan Spi buye Eşte durim tücümün duri Tüm zivistan Spi buye ساعتها خوش مالتا وات هر هبی دنگی تل دنیبه جی برنامه آوازین بشرتی دم باش تماشاوان هیجان و هفته المردینی نفچا قوسری میوان برنامه ما و هفته زیلان حوالت می جوان امی نها بهوره امی زیلان ناس بکن مرحبا شدم مرحبا سر جوانش بخیر عطا سر سرا عطا گلکس باس هر هبن زیلان تو کاری خوابید ناس گرین جی بود تماشاوانه می از زیلان özel taptım. Seri de az dayık yakım, daha zarok yemin hene. اج بیجم ماشاءالله Spas تبي dikim. عمريدي Spas dikim. Az merdin çevmuz, merdin dijim, merdin mezun bu. Jibili veji 10 saliye xwedî zinav xebatkarî çandî de mi. Anha û saya. اجد بين في دنگی ور خوش کدر کرد گلکی ساغبی سرکفتی بی هر د کارو خباتی خود و د کاری چاندیده دما جنوا جوان و مثلا بی کاری هنری رو کاری چاندر ام بیجن دشتغلن از براستی جی مره گله کیف خوش دبه مثلا بری دایکا شخار دگوت ام بیجن هندر دگوت در نت کتن در ولینها جوان ویا شخار ور گرین کار ام بیجن هل بجارتنه ویا جی مره گله کیف خوش دگو وقت دایکا کی کچام جی وقت اوج عمریت دی اوجی دبیجه دنگی ویج گلک وقت دنگی ویج گلک خوشی جبرورا yani em bêjin bira xwepaş bi nedinjin bira gişî meydanê ji mêrar nehêlin alî çandê de Rast tevlî te didim. Ya ji ber ku em jî zarokantiya xwe di nav çandê de ez bixwe ez mezin bûme. Yani em dixwazin ki yani ez bixwe zaten ji nav çandê têm ez ji nav çandê mezin bûm. War wiha jî wî şîklî jî dimeşe yani tu carî mi tu tiş ji xwe re nekir bar û engel. Yani her tim zaten bi evînekê ez vî karî dikim û wî şîklî jî berdewam dikim. Oz dixwazim ki ew ciwanê me jinê me ciwan got hundir debin jî derkevin werin çandê werin stanê xwe bêjin çanda me hunera me ku ji bav û kala ji mermayê berdewam bikin. Zilan di malbatê de dengbêjî hebû ya tu hema tu te çawa biryar da tu bi vî dengbêj Ya ji xwe malbata me malbatek welatparêz bû. Her tim heştê adarê bû Newroz bû her tim min dixwast yani ez jî derkevim ser wan dikana strana bêjim
يعني پیشنگا گو يعني مويدي ومدادو متكام خو سمايا او جي خباتكارا چانده عنها بشتي او چوبه و مجي دادو وي و هفدور وكري هفالك يعني هم دمشين كاري خون و هناك قالك جبرا بدن دوته يعني في هاوي يعني نابه راست يعني هر وقت در باسو هم جمع بخوا پیش خس و وسا بخوا فره کرون فره دکن و مهم فره ببین قالك باشه دنگی تجی گله خوشی و گلک تحوالک سپاس می جوان و روگش و خوشی اما متگو بکی انتو زاروکه تگو زاروکه ما بن هنده اشاش مام راست ايش برقول شو اصحابي كنا مشي خويا ناك ناف خدت خدت يعني تجي وقت بري ام بيجن تجي بزاروتي تبو دايك يا نا يعني بيستو سيوان هلا تنوشن سالي كتير يعني بس زاروكتي دما بري ايش برقول سيزا چار سال زوجي او دما تبيرا مش بري مقولنا نزاروكتي راست يعني باشه نازیلان بی دنگ خوی خوش دناج مرکز استرانی بیجی اما جرگه دیتی ام بسترانه برنده Dolun evvalidem havine zozan bahare Sereçiyatım biberfe tipi uba gere Dolun evvalidem havine zozan bahare Sereçiyatım biberfe tipi uba gere Xweza devlemende çiçek bi hefrenge Xweza devlemende Kulik bi hafrenge Qelenet خوینا شهیدانه تو بینا روژه سبرا دلی کردایه قرنت خوینا شهیدانه تو بینا روژه سبرا دلی کردایه بستکی آخاته نادم حمودنی خملو روشاته چو خوش کردستانه خملو روشاته چو خوش کردستانه ساعتا تخوش هر هبه دنگی تلدنه به نها هندما چانده نها شاگرده و هنه هن پرورده دیدن هن چاوت کل چانده هن چکاری کنه بله يعني بشي ما برنج خو يعني از ماموستيا قرويا زاروكا دكم وماموستيا عربانا زاروكا دكم جبيلي ويجي شانو هي درامايا زاروكا هي جوفند هي جيتار باغلاما يا عربانا مزنا هي بشي ما برزيدنا يعني ماموسته هر یکی جدایی بله جدایی يعني تاني از زاروكا علاقه داردبن وهم قرو هم عربانا زاروكا وكيدنيش حوالي مدنيش بشي دنيا علاقه داردبن گله کی با شاگرد تا چنده شاگردی ما انا 16 حب زاروكن تمني وان جيج بنجا حيا 12 يعني تي نها 16 دنگ بیجا تی ام بیج بین هولی اري ام هيفي ديكن صعبه يعني جو خو برجي هاتينو بر مراقوان جلي هي ام هيفي ديكن اف چاند هنر اما ام بدن زاروكا و زاروكا ماشي بدن زاروكا خو بي شكلي بردوام بك وين دانبه لا ايدي وين داناب ايدي ايدي وين دابون تنيه زيلا نها مثلا بيجن چانديده بشا دنگ بیجی و کده سترانی فولکلوری وانا جدان یا اما دوست داره يعني بشا دنگ بیجی الجمع تونه جخوام يعني چند حب دنگ بیجی مهنه او جي يعني بتولو ما نهاني باهدو چينه بو او پلان سازي چينه بو يعني وكيدني اري هر تش جدا جدا دمشه يعني نها ايك دنگ بیجی جری زاروکا بده هن مثلا بیجن وان دنگ بیجی میکر نه نکارن ورد چانده ده راست اما تونه آنها راست تونه آنها يعني ونيت هي كود دمي بيش دم بيجن بله ده پلان سازی هم ده متشکی وساد فکرین شو خواهم نخواستن او بیرام بچکه و وندا بده سرویجی هم خبات دادیکن بله هستم شخو دنگ بیجی از کارم ببیجم کانیا چانده ایه کانیا جیانه ایج بو کردا çünkü her çandış deng beji hatiyen bejin hem helbestu stranu çiroku tamam ji deng beji hatine dve veya peşkeve rasta o dve peşkeve dve wenda nebe o dve gişi em beşerin cevha em bin dakhn hole rasta stabilite debim Hazilan megoya mete ditiye
مکانیا سترانه دیتی از وار بیشم نه یا هین تمنیم تو هین پرتش پیشیان مهنه نه یعنی جالی هم جالی سوتات ده هم جالی ام بیشن daha tecrübe heye de ki سترانه بیشم Ez berfim 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 nelenar nelenar Ez berfim 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 nelenar tu delali Ez berfa çay ke sorum nelenar nelenar Ez berfa çay ke sorum nelenar tu delali Ez berfim 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 nelenar nelenar Ez berfim 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 nelenar tu delali Hemal ya dor bi dorim lelenar lelenar Hemal ya dor bi morim lelenar tu delali Ez berfim 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 lelenar lelenar Ez berfim 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 lelenar tu delali Spas. هقص Ev kazma. هقص bu ez berfim ev strana kiye Ez bavarım ya geleriyim. Ne yani baş nizan ama demek de bihist deşke bihist demam bihis mi demaz çünkü Kore'de mi bihis erin Evet. demam istane mi avuli guam Evet. pe dalimin. Ev istane. سعادت خوش سلام. بتجی گله خوش کو Sağ ol spaskim. از برفاچیا که سورم از برفاچیا که رشم Eri rastım. براستی جی مثل ستران تمیل سر چیا و ام بیجن سر خزایی ام بیجن سر ستران اوینه جی تمیل سر چیا و سر راست. خزایی هاتونو گوتن مثلا یک اوین دار بویه ام بیجن دبی چاوی توک زیتونانه بشنا توک سپین دارایه ام بیجن تمیل Eri. ویاجی هنک Dişibini khazayı. چینی راست. بخزای اما جرکه مش حواله که دنگ بیجم چون مالا دنگ بیجم آمدی بگو چما هون مثلا ده هر سترانی خود هون چما بدن آجنی هون تینم بر چاوی خود هون مثلا ام بیجن دما چاوی حسکریه خود شبین زیتونه ام بیجن دبی روی تو کنارا ام بیجن دبی بشنا تنزان وقتی بگو چما هون سر بدن آجنی هون خود تطمین دکن گو اما جبک جن خوشی که جن نارین جبر ورا مکا گو مرکار سر میره کی بیجوا سترانه کی درخه Mafdarın. Mafdarın. Rast bir şey. اجا جبر ورا مثلا سترانه دنگ بیجی جیم بیجن تمی خزاب کارانینه چیاب کارانینه ام بیجن برف و باران بکارانینه جبر ورا جی چاندامه چاندا کرده گلک دولمنده يعني إجا مثلا تنهات لور بيز زاروكات كه هري سترانيك تجي حس كتو كي جاني تخواز زاروك بعلم من بيستراني Yani ez bir şekilde bejim dema zarukantiyan me de betir me stani Kurdî dibihîst. Betir derdor digotin, betir televizyonê me betir vekirî bûn. Ji wî halî de guhê me betir ser bû. Ama zarokan hepkî cuda bûna wan heye. Ji ber ku ew zêde nabîsin, di metropola de ne bi çandek dinê mezin dibin. Ji ber wê ez mesela ez hêdî derim. Şoğlê got me jiyan tevle hev nebe û şoğlê got jê adiz nebim. Bu şekilde zerim yani betir anha ser stranê zarok TV em disekin em wan didin wan hêdî tişbo got hem kêfa wan jî bi hem tevle hev çê dibe. Yani ana ji ber temenê wan em vî şeklî derin. Lê min jî dixwaz mesela işte dolnava ew jî bixwînin. Ji bo me ew stem pir bi watê ye. و هر وکی دن ستانه می دنی از کردستان می هوزان سرحد و هر وسا یعنی از دخواست وانا پیشوان کم اما آنها جبوان زویه يعني أنك الجور عمريوان يعني وان گور عمری وان از بیشم زاروک تیوی ده ام دارن yani ya جسترانی می گالری گو پر هندیم که جگو ها بهست بن وی شکلی هم پیشوان دکن که هنی بچه کی زانه بن جبو گو جه عادز ده بن دور نکهون وی شکلی دارن جبر زاروک تمنی وان بچو که هدی دارن يعني هر زاروك الجور أم بيجن قرك هي جور قرك أواز جور أواز عجيبات ويستراني مثلا في استراني الفي أوازيتي ونكرم فيها وزاروكا بله راست yani demam ders dersa xwe dikin ji xwe awilî em deng vedikin bi piyano bi egzersiz em dibêjin em deng vedikin jê pêvî hêdî
مثلا تک دنگێک یێز دەدەم زێن ji vî dengî ji vê qerarê em bêjin doyê rêyê her çi bi em dibin tê ji vê qerarê ez ji wan lê dixim ew ji wî dengî dewam dikin tek qerarekê dibêjin ji ber ku hem guh bielimi hem ziman bielimi hêdî hêdî yani em ê wan bigînin xwe gelek baş bi saeta we xweş spas dikim Zîlan tu jî wek gelek ciwanê me te jî biçûkî dest pê kiriye Ama ez bawerim wê demê mesela îmkan hîn pir bûn çimkî ji ber çi ji ber ku di hundirê malê wê demê kurdewarî hebû dayîk û bav bi zimanê xwe daxivîn wê demê yanî hûn hinekî dî jî bi şans bûn lê niha di her malekê de bi serî di televîzyon û telefon bûne asîmîlasyona gelek mezin ji bo zaroka mesela dema we kom ava tu komê de bû tu kîja komê de bû û wê demê perwerde çawa bû Yani ez tevlî te dibim dema zarokantiya min di Kurdî pir bû Tirkiye hemama bêj tune bûye Tirkî diştexwe jî malbatê de ji xeynî malbatê derdorê jî Tirkî pir hindik bû yani em neçûne mektebekê derekê me tew Tirkî me bi kar jî nedahanî yani dema ez biçûk bûm ez 10 saliya xwe 10-11 wan bûm piştî min got me sehne dîtin me ew dikana dîtin min Newroz dîtin pê zaten ew aşk ket dilê me û min got zê herim yani ez ê bikim û ez çûm jî mesela dema me de em pir zarok bûn yani nêzîka 5 zarokê em qoroyekê de bûn ew bilo bifikre em giş biçûk bû em giş hevalên me xû birab hevdûr mezin bûn wê çaxê şer du merc ji alî aborî de pir siqintî hebûn pir me zordarî derbas kir anha ne wisa ye lê anha mesela dema anha tu binêre ji alî derfet zêde bûne em karin xwe bigînin her enstrûmanê ez bêjim ama ji ber ku dema anha zarokê anha di ji ber metropola ji ber televizyona ji ber telefona we gote got pir asîmlê bûne malbat bi xwe jî hema dibêje bela Tirkî bielime ji bo her mektebê halbûkî berê digotin bela her mektebê Tirkî bielime ji anha bûyî zîviriyê lê dibe bela pêşî Tirkî bielime ji bo işte mektebê zordariyê naveya şaş li gorî me pêşî em dibêjin zimanê dayîkê zimanê xwe bela bielime dûr her zimanê wekî di bielime we gote got yani asîmlasyon pir zêde bûye em ji bona wê tekoşînekê din ji bona zarokê xwe ji bo wê em dixwazin hani em strana pêşwan dikin em lîstikê Kurdî pêşwan dikin û di mala xwe ji hemû şiklî berdewam dikin yani çi destê me tê em dixwazin têkevin pêşiya vê asîmlasyonê aslında yani bela zarokê me jî wisa mezin nebin Zan Zîlan berê mesela berê lîstik hebûn Nizanim ana ciyê çandê vana pêşwan zaroka dikin nakin mesela cûreyê lîstika hebûn em bêjin berê zaroka bi qîdkê dilîstî bîram yanî zarokê min jî pê dilîstin ama ji bo ku me digot pir nerin xwe nekin çamûr û xwe çîk nekin ez anaka gelekî poşman im pêşiya lîstika wan berî mesela xwe pîs nekin cilê xwe pîs nekin nikarim bişom bir de me bi desta cilmil dihatin ştinê makîne tune bûn tiştin nebûn mesela qîtik hebû em bêjin bi gogê dilîstin kevirek datanî ser ya giş di çanda Kurda deyê qîtik mesela yek darekek dadnan serkevir erê o darek lê dixistin û dawiyê wî dayê bilêkirin erê mesela bi cita dilîstin yek li erdê dixist citê xwe bi erdê diçû xwarê cîkî hinek herî bû û ê dijî lê dixist ku ê wî xist xwarê ya dibû ê wî îca carna abin çengê xwe ji van darê herî dikirin tanîn dihatin malê ez becî min digot xwe çamûr kirî we xwe herî kiriye ji ber wî re vana giş di nav çanda Kurda dene îja bi rastî jî vana gerek niha ne bi nivîskî tenê niha bi zindî bê jiyan ama yani mesela em bêjin herî nemayî niha her dergûyî beton zarok herin li ku bilîzin hem betone hem gişt apartmana dene hem ne cîrantî heye ne hevaltî heye tenê jiyana zaroka bûye her mektebê û wer malê vî şiklî diçe yani tu rast bêje tevlî te ew demana pir xweş bûn em heya duwazdeh şevê yekê şevê derve bûn lê anha tu bifikir yani tu lê dinare hem mirov newêrin zarokê xwe hevê saetê derve bêne ji ber jiyan hatî guhertin tiştên pir xerab çê dibe asîmlasyon çêbûye ji milê hişmendiyê pir tişt çêbûne ji ber wê zaten ji xwe mirov newêre zarokê xwe bişîn derve
وجبلي وي او جيرانتي تبيجي او محلي ولو فالا وعردي فالا قلت ما شو تدري جينا مانا كشبوي بتون وشي لشمه وكانت لشمه راس استبلي تدبم والله زور ديشم مثلا بری دمان بچوک بون کورکو گچکا به هفر دلیست اري جمال خالیم بون زاروک خالیم ام هوالی هف بون دایکام بیجی خوده جی رازی بید 6 ماه زاروک تانی ایجا لپشتا مگری 10 زاروک yani gerek meraş dayı. İca cana tabi ve meçavi خود کرد tabi زاروک لپشتا من meçavi خود کرد تو tabi برا زاروک ازدا. يا اريب خده. ایجا نه وان روزی خوش براستی بلکه روزی زحمت و ما روزی گله خوش بود. وانا گش لپی ممان و نهاد خوازن ام بانا جا زاروک مجی هناك هم قاسي ما نجي اوجي هناك هلين هناك. يا خوزي يعني بخواز مثلا مالا ابي من مدكي ما قش لجي كانه از درم جوان اشغالو نرم گش جوان تمنی وان بچوک گش سری وان تلفن دو oyun adresin از پر جارا درم بوان دخیدم از تلفن an گش دمزم در کم در و از توپ درخم رابم بلیزن yani kab çi zarukanti u zarukanti xo najin ki tenet maye telefon anha زانه اوجي تلفون بوين نخوشيه ناف مالباتي. راسته باوي كنا صحبات ماي ام بيجن بيف ماي حنك ماني هر يكي سري وند هندري تلفوني دي ودما تشتكي تبي برستيجي هما بحمد خو راسته zaten şo hiç nesser değil راسته يعني اجي برفانات من بي عادزم و پر جارا زرم جان بخير هاتن مثلا زرم ميفانداري زرم شافيون نرد زرم بخير هاتن ها ابله تاتي ريس هاتم رابن سر خو بشحالي وي رابن ميفانك تي çay ke tişteki beri usabu yani ونقش مانت كوشات هم تلفون وانترنت وأوين وفرد ويد يعني وبري مثلا بيجن صحبات هبو صحبات طبيعي بري صحبات هبو تتشو مثلا ام بيجن يكي قالا بريت كير بخدي نهات تجاج بيرناكم قوتني بير كامج مرقوتنا مثلا ام بيجن دا بيرام يختيار بو جمر بحثا بريت كير بحثا تشتات كير وي دمي نظام بقيمتي اما انا كور بقيمت نجبو مثلا بين خوزي براهما هر دم وابا برا انا جوابا برا yani işte canlar henek dış deste meriz şemetin derin de iyi meriz ne kadar zef bike. Rasta. İşte dedim yani de anha got had biramışı da piramış jmurdugo mesela havale midlis midgo zambi götür bamrın emze şiret altakım. Daha jmurdugo dugo lo nekin lo bikin falan ulo dugo az böyle deme pırtık harim dugo havale midlisin çma az narım قلنا البامر وناس الشريط تاعتكم يعني انا هاجي بخوا كالكيمي مزن صاغ شخوا از هر درم گون از من بابا کاجمر قلب كالكيما كي كالكيوي كي ام بي درم بيد مثلا انا پر جانا ولو ام درن جينا از گوندي خو بيج زانم بيج كي يعني بشكل كي مروانتي شو دردك هبو اورتي اجا پر جرا حوالی مانگش مد بي يا تو وك اختيار اي هم تو کار بپرسن yazdım yani persanda ne tişki خراب مرو هبدو ناس بك ne tişki خراب مرو خناز که مرو کالکی خو کالکی خناز بك ne tişki خراب مرو خنازlık sonuçta aslında veya nahagoti atuak ihtiyarayı aslında جوانين هوانه مثلا جوانين هر كسر بخويه كاس نل كالكي خد برس نل بيركا خد برس نل كوكا خد برس امش كهاتنا ام لكبون ديا ما تشواجيا بابي ما تشواجيا يعني ذا يعني حيف قال لك حيف يعني جواني انا قال لك حيف تجياناوان واتاجياناوان شتنيش بر اف دما اف انترنت وتليفون كاتن مالا بي تو واتاجياناوان تنيه بونه وك روبوتا عادي والله راس مثلا بي انترنتام قد يجرك هر انترنت يبار بك يانا نابي يانا نابي وك نانو عارف شوان را نيسا افجي ام بيجن بيان نافكردتن تمام دنياي يعني تكنولوجيك بيشكت واي بلي زيلا نات جبو دايكي وقت جوان جني جوان وجبو تباهي دايكا آلي چانديدي تتخوازي چه بويجي قوت نيته چنه يعني از وی بیجم جنی من جوان پیشی بلش خو باور بکن جدوزا خوش باور بکن و بوی شکلی در کهون ری يعني تاني ولو دماز نرم آنها تاني مثلا بويا زواج زاروك مالي دنه جبونا الشخص خو تشتي ناكن يعني جبونا ولاتي خو تشكي ناكن مثلا دما از آنها دخبت مشي وز كاري چاندش ديكم
Lekale çandej mırtışki pır cudaya yani ez evine ez dikim veya beheskirine ki ez wî kara dikim. Yani pır ciwan hene mesela dixwazin şuna mij debin wek jî mij bikin ama cesaret nakin. Yani gavekê bavê jin helbikê pêşiyan giş vebe. Yani ji bo wê çi destê me tê em dikin ji were ama ew bi xwe nebawerin. Yani ez vêya dixwazim bêjim jinê me ciwan, jinê me qoserê em dibêjin werin hûn jî werin ceme, werin çand û hunerê, werin hunera xwe ji bîr nekin, alî me pêş bixin. Werin me Em guhdarî hevdûrê bikin. em hevdûrê rê bivin. Rast e ma çand ne çanda me tenê yani çanda me gişa ye. Yani jinê me ciwan gerek ji hundura derkevin hevkî. Gerek hevkî cesaret bistînin û derkevin ji hundura. Em karin ji mezin ji bêjin piçek wan rehet berdin bira hinek ev jî li xwe guhdarî bikin. Ya ez veya bêjim ez mesela dema ana berêz difikirim weya hatî şkenandin ji xwe. Wê hatî şkenandin ama ciwanê me ji xwe nizanim ya naxwazin ya cesaret nakin. Yani du tiştê ez bêjim derin mektebê dixwîn, derin dizewicin, derin zaroka çê dikin. Bu şeklî ji wan re dibe bar, dibe engel. Nein, ama tu bêjî malbat ez bawer nakim malbatê me wek berî hişk bin. Veya yani min nedîtiye qet. Bêtir teşvîk dikin ciwanê me naxwazîne. Belezîne gelek spasiya te Gelek her spas hebî dikim. her sax bî hurriyetê gesî xweş. Sağ ol, spas Her dikim. hebî her sax bî malata ava. Temaşevanê hêjan vê heftê li Mêrdînê li navçeya Qoserê zîlan mêvanê bername me bû ew ê niha zîlan vî dengê xwe xweş stranekê bêje em ê bername xwe bi dawî bikin. Heya heftekî din ji bernama wazên veşartî hûn bimîn xêrê xweşiyê de bi xatirê we. Biçi rengî, biçi rêkê, gulabidin desînanî. Biçi rengî, biçi rêkê, gulabidin desînanî. Parisvana roja min, mîna şîna dilê min. Parisvana roja min, mizgîna buhara min. Zînan, zînan, ronya reşka çavê min. Zînan, zînan, ronya reşka çavê min. Ronya reşka çavê min. Doye û zerî bû, îroj bû me bû pêrî. Doye û zerî bû, îroj bû me bû pêrî. Her du biskava hûnin, her du biskava bidin. Taca azadiyê bînin, dînin serê zîlana min. Zînan, zînan, ronya reşka çavê min. Zînan, zînan, ronya reşka çavê min. Şaboka serokê min.